When to Nutella so it's ang khan siam daw na packet khathi kan siamanga a bol hlo kan mo te chu artui prawn var badam ai engle chili powder hei kan chumanga chi tlem kan tela kan chum huna khanin pelum nen kan chumanga ti khan a chum na hian chi tlem kan tel anga kan chum mi then khati chuanin chum loin tuisawa te pon chiam ya ase kan du dan zer khanin anem vek theng khanin kan chum dan ni thum level kan chumanga chu tui vata kan tui vatin kan silanga kan sor fu le te wanga kan tang tom I don ni ai ti hian tui hi kan thlenga chuan tui vata kan cha de wanga sor chu te lo chu sor kha boi thak don ani sai bin po hei mina ti hian kan sor chakanga ma se fe overload tur ani ta lian lu tu kho hi ti hianin chan te ve deu ta kan kat te ve deu ta ka chu mani tu dan ani then bin kan na tu tel kan leya tel mui huna prawn var kan thlakanga an sai bin chum kha ta hian artui pum khat telanga chumi tur chuan chumi le marcha chi nen kan chop palanga he tel khalo hui ta prawn var kan thlakanga hian prawn var hi min huna ke min han sen ve ve se masala te khak tur ania badam kha kan her dipa kan kang muya chuanin akor kha kan badam kha kan kang muya akor kan ti fai veka kan her dipani nakina kan tel tu kan prawn var po lo min to a ai eng chili powder pala chuanin soybean artui nena kan chopol hi kan thak ton ani te hianin kan chuanga kan chin ri don ani a min sa ani ta ase kan chin up ve ri anga teli tok tep to ai ve lo te kan chin up le anga kan badam her som kha thir fian te nei kan tel don ani du chuan ai tam po tel theya kha chu mani du nem de kha chuan tel nem ani meya te hianin
kan cha me kan hi aro lu tuk tur ani lo ta ti hianin badam po kha arimaron chhuak aron mui chek meya or te to e an chhuak anga hei kan Nutella le artui kan chu ani